O te whaatalo whātu I lau whaafonga I le nei tae au, alo mai o talo o le aso tofi. E iai komiti o le pālota tele ia o ke topa. O lea ua whautua ina tangata o lo o lango ina I lātou e oe apalai I awanoa whai ngā luenga mō le pālota. Tusa ma le luas fulua awhe tangata whai ngā luenga o lo o moomia e le ofisa o whai ngā pālota mō le pālota o le nei tausanga. Ma I saunoa ngā le pule sili o le ofisa o whai ngā pālota na Nafi Wellington. Na ia tā uai o lea ua ia sila fia ina e iai nisi o komiti ua whaatonuina o lātou tangata. E oe ngā lulue mō le pālota. O le whaiunga le masino I ulaina whaasalalau ai e le Voices for Freedom I lunga o le social media mauna ia o na sui. E whaatalo sanga mo awanoa whai ngā luenga nei o le pālota, peitai, mai le pule sili. E le na o le Voices for Freedom o lo o taulai iai, o le alawa e wa ai tangata taito o tasi o lo o whaatalo sangatu, e fia ngā lulue mo le pālota. E uilai nei tau ma whainga uma mai le pule sili o le ofisa o whai ngā pālota, o lo o mawhanawhana o lo o le leima mausa li le whaatautainga o ngā luenga le ofisa. E ala I le matua I ilo o tangata taito o tasi o lo o whaatalo sangatu e fia ngā lulue mo le pālota. Ai tioina e pole nuu au kilani le telo o pili totongi le council, po o tupe nei e alu e totongi eisu e tusi o lo ia ma isi ngā luenga e peo le whaio au wala ma au wala savali. Fai mai Wayne Brown watatau I le Auckland Council o na whaititia tupe so o na whaalu I au nanga nei ma e le ngata I lai le council, ai whaapea fo I le malo. O se tasi o whaataita inga na tā ue Brown, le whaalu o le iwa se lau wafe tā lai totongi e se tasi o kamupani so e tusi, ma ele I whaailoaina le ingoa e na o na whaapea mai o se tasi o le Big Four, ma o le ana tā pai se whautuanga mo le Retirement Village Fou. Ele I fia Brown I le te leo le tupe na whaalu, ma ilona iloa. E mawhai lava na maua mai lea whautuanga I le na o le lua whangupia e whaatau, ma le real estate agent, e maua lunga to mai maanga waa. Ua sauno ai le pule nuu, o le ua whai ai se komiti whaapitoa e ngafa ma tupe maua whaapea tupe to e whaalo le council, ma o le komiti e na te ilo ina au nanga whaapea tupe a pulenga te itasi, a le pulenga nuu. O le pule nuu, o se tasi le neo matea upu na iaf po I whailoa lava I taimi o ana whainga whaatau sina le tausanga te aluai. E le fia I le telo o tupe so ona whaalo le council. Ma o lana ulua I paketi whaalu pule nuu lea ua aluai I lunga I le fitu tesi fitu pasene tower rates. O le watu inatu le aufai ngā luenga o lo ngā lulua le Emergency Department a ngā I le pulenga le whalemai Waikato, le Provisional Improvement Notice. O le Provisional Improvement Notice o se whaatanunga whaaletu la fono. E whaatonu ina I le pulenga o le whalemai, ua tatau na whaia se whainga I le saunga le mū, ma le soifua malo lo ino le aufai ngā luenga, I totonu o le taimi whaatapulaa, ma il mata upule nei, e na o le iwa aso lea ua au mai ai. O se la asanga tele ua whaia I le aufai ngā luenga le ED I le whalemai Waikato, I le mai asau o reporti, ua na o le watu ambulance I le asonga fua malaina I whafu e whaatalitali ni awanoa, a o le aufai ngā luenga foi, ua le iloa le mea a whai le toa telo ngase whaatusa I le au whai o I latou. O le talasanga aloa ia e patino lava le I le aufai ngā luenga le ED I le whalemai Waikato, peitai, o loo saini ai foi malisilia malselau 5 le aufai ngā luenga, o loo ngā lulue e isi vahenga o le whalemai. O se whaai unga o loo langolangoina I le New Zealand Nurses Organisation, e tatau ana o atu I le aso wharaila o le vai aso fou, ua tali mai le pulenga o le whalemai Waikato I le Provisional Improvement Notice, ma o le a foi ua whai mai le te whatu wora o loo ngā lulue ma le WorkSafe, a wase tali o le talo sanga ua tau a au. O loo toe fia sau pau se pākai New Zealand, mai fōlinga mai o le masino se tia ma le ma na o e tau nuu mai ai. O pau si pāka o le tina Peritania e lau I loa I lana tau talanga o loo ia te e nai whaafine. Ma o le a fōina o mai I New Zealand I le masino mati. A o iai I lana malanga ta amilo le Let Women Speak, peitai e le I mawhaina whaatau nuina. O le masino se te mai tūla iai Eli Rubashkin I luma o le whaamisinonga whaitu māloi au kilani. I mōlianga o le whaau o lima ia pausi pāka, ma o le whaamisinonga leo lo o fia sawai pāka. O le ua tusi mai pāka I le palemi o New Zealand Chris Hipkins, ma I lea tusi o lo o whai mai ai, e toe fia sau ia se tema, ai ia wha amauti no atu e saunga le mūlo na malanga mai. Mai le Immigration a New Zealand, o le ua talia le malanga mai o pausi pāka, ai o le whaai unga I talia I le ulu whale mai, e whaia lea I le Border Officer, ma o le fesili lea, mo le matanga luenga o whaamisinonga. Tala muli, le ai mai le taita o le Act David Seymour e la te ngā lulue whaatasi ma Winston Peters ma ua valo I ai fo e Seymour e le to e tū mai Peters I le pālota ia o ke topa. Tala ia Seymour I le tae au nei, mai le taitai
E le ai sa palota whaapolokiki a mea o whai mai ai, o lo iai le awa no pira se toe fo i mai ai le palemene. O ni saunoanga le mai asau le palota whaapolokiki a le News Hub Read Paul na po, o lo o mau e le National ma le Act no 4 o le maota, e o si ai se whai ngā malo, e pe ona iai le ono sifuru ma le tolu. O le New Zealand First o lo o sau wha i le wha tesi tasi pasene. Ai le wha pasene ino no 4 o le maota, Labour ma le Greens, na o le 5 ma le whae ma wai, ma a whai e whaapipi i ai ma le pātia ma ori e tolu, e le au sia lava le ono sfutasi. Ai le pāle mia e fia i ai tangata pālota, fallinga mai o Chris Hipkins, le o loo mana na o i ai le toa tele, na i lo le taita i o le National Christopher Luxon. Tala na o le nei tai au, manu ia le aso.